Pozdrav svima, dobrodošli još jedan brz video. U ovom videu ćemo prokazati jednu spravicu koja košta negdje oko 3 do 4 dolara, a koristi se za 3 stvari. Za merenje konkretno, za merenje vlage, za merenje svetla i za merenje pH vrednosti zemljišta. Evo ovdje možete da vidite, znači ima kako spravica izgleda, ima te dve sondice koje mere nivoe. Onda ovdje ima jedan mali detektor za svetlo i ima ovdje meru, znači za te sve 3 vrednosti. A ovdje podešavamo znači šta želimo da merimo. Ajde da je testiramo, pošto sprava je veoma korisna i jeftinija je od testova, znači možete da merite gdje god hoćete. Evo recimo ja sam ovdje ovdje sam pravio tako reći taj krevet gdje sam stavljao ja svoju zemlju koju sam nalazio pomešanu sa đubretom. Znači ovdje je zemlja pomešana sa đubretom, zemlja iz panjeva trulih. I kažu da je ta najbolja zemlja. Pa ćemo sada se uverimo. Evo vidite, ovdje su mi cherry paradajzi i to su lepo rodili. Ovdje mi je jermenski krastavac, on je kasnije posađen pa tek lista. Ali ajde da proverimo znači kako on meri, kako ovo meri znači sve 3 ove vrednosti. Prvo, sad je padala kiša pre jedno pola sata, evo možete da vidite tu da ima i kapljica ovdje. Padala je jedno 15-20 minuta, pa je verovatno ovo sad i natopljeno. Ajde prvo da izmerimo vlagu. Evo stavio sam na vlagu i sad možete da vidite ovdje da piše dry, to znači da je suvo, a wet je da je znači vlažno. Sad ćemo da zabodemo to u zemlju i vidite, znači on pokazuje da je wet preko 10, znači da je baš vlažna zemlja, tako da ima ovdje i previše vode, ali to je zato što je padala kiša. Zatim dok je ovdje zabodena ova spravčica, ja ću da izmerim recimo nivo svetlosti. To je ova gornja skala, znači podesit ću na nivo svetlosti, evo vidite, znači ne bije sunce tako jako, uopšte ne bije sunce, ali je dan, tako da vidite, on meri nivo svetlosti. Evo ja sad kad pređem prstom preko toga i kad zatvorim, vidite on znači menja svetlost, tako da kome to koristi, ako verovatno nekome ima koristi to da meri svetlost ili ne. Kod nekih biljaka, to jest kod nekih kultura, to je korisno. Sljedeće najkorisnija stvar je pH vrednost. Prebacit ću na pH vrednost i pre nego što vidimo skalu, pH vrednost najbolja za paradajz i za većinu vaših kultura je otprilike od 6 do 7,5. Znači to je pH vrednost zemlje koja omogućava razvoj tih nutrijenata, tih hranjivih materija za sve vaše biljke. I prema tome, ako se nalazi u tom domenu između 6 do 7,5, najviše se razvija taj ekosistem, to jest najviše ima hranjivih materija u zemljištu. Evo sad ćemo da vidimo. Ovdje kod mene je otprilike do otprilike 7, možda malo manje. Evo vidite. Tako da je ovdje savršena pH vrednost zemlje. Evo prebacit ćemo na drugi kraj. Evo recimo ovdje. Evo zabodem tu znači i vidim prilike znači između oko 6,5 je znači savršena
pH vrednost zemlje. I to se može vidjeti jer i ovako kad sad razgranemo ovu zemlju, vidite ovdje ima baš života, evo vidite gliste su tu, znači puno je života samim tim i puno je hranjivih materija jer sad taj živi svijet ovdje, on prerađuje, pogotovo te gliste, one sve prerađuju tu zemlju jer su privučene recimo đubretom, došle su tu u zemlju i sve to prerađuju i samim tim zemlja je veoma meka i super je za uzgoj svih kultura. Tako da ovo je savršena stvar, to što sam napravio. Tako da planiram sljedeće godine još više tih kreveta da napravim jer mnogo su zahvalni, tako reći. Evo, tako da su oni test prošli. Uglavnom, i ova stvarčica je test prošla, tako da za 300, otprilike 350 do 400 dinara ćete dobiti ovu stvarčicu. Preko AliExpressa sam ja to naručio. Slobodno kucajte tamo pH meter ili pH soil meter. Uglavnom, tako ćete naći ovu stvarčicu. Imaju neki slični izgledi, ali su uglavnom ovako kad vidite dve ove sondice sa 3 ova merača, to bi bilo otprilike to i oni svi isto mere. Eto, to bi bilo to za ovaj snimak. Hvala vam što ste pratili. Vidite kako to sad izgleda. Tu ovaj čeri, to je savršeno lepo rodilo. I vidi se, tačno ovdje se vidi ka sredini da su ovi veći ovdje što su u sredini. Jer tako reći u centru su tu dešavanja i tu verovatno ima više i glista i svega. Dok ovi malo pri kraju, oni su malo manji, ali ni oni ne zaostaju za rodom. Eto. Hvala vam što ste pratili još jedan snimak i vidimo se u sljedećem snimku. Pozdrav!